namukena kambe ka Master Xitsonga analyst channel hey namntu of course ta khilo leyi gagashi la inga suka kusuka man na kokwani Fonyonyo kokwani Chauke man so kagashi namuntlha of course if ka endla live quite strong but before hi fika yona swi la ni mi nyika some references ni vona ku mhaka leyi fike xinjhani la tani swi already swi vona ku vile ku lweni na gagashi hi xihundla la ka Master T la fanele Master T va switoko i khale ki hi update then ti kha ti gegana na to leya gega kwa Chauke so hi fike vona gagashi vele fika tsala this post la nga fatsela ku xiza swi yisa swa tiphina xin'wana xi nyimbisele ntsongane ya nsati okay la handle ka tika mi nga bayizisi hi social media mhaka leyi proper ne khalako bvo leswi of course gagashi a fika tsala swona kwala a ku proper ne siku la hi vheta hi swona ku i swi kongomisa ka ku Chauke mhani swi voni khale ku hala swi ya ka Chauke ku tiposta ku ti nga ri ku yimeni ku yimbiseni i ntsongwana wa boss lady in other words ma yona mhaka leyiwa. And then he also gave us another hint afika tsala ku va ri Xirimbantsongo ni vhete ni ku wow swi clear swi vona ku vuliwa xini ma xi vona muzi leswi fana boss lady i vula xona gagashi la. And then he also wrote this post ku va a bayana to a ku ri xibamu xo hetelela manjeni a fika tsala ku kasi swo i Chauke mi swi kuma kwini kasi Chauke va lo nyimbisa na vona if hi swona lero i king swa ka mampela ni va heleketela tihomu timbirhi to nona so in overall leswi gagashi a kha kombisa swona and stuff like that ma vona nga humelela kona. I will start from the beef leyi nga tshama yi va koho kwalo ndzhaku loko yi va koho a lot was said about me xo sungula ta vula laha movha me the 330 which is here I will give clarity on it. This 330 Koloti it only has one previous owner from BMW, one previous owner then to me. Logan compare right there I am over 700 and something thousand I'm one fan comparing with his BMW from BMW Roslyn to Mr. Kekana, from Mr. Kekana back to BMW back to Ibisuka Yisokwan again una mu Yisuka ko Lilia saying then up with our campaign why one of how many owners wanna tambela itambero abantu bakuringana 6 never say anything no one is sick. Kasi BMW ya ku Fonyonyo ku ri nga ri nyuwana mina ri nyuwana wi kha yi rasela hi timiliyoni vana okay hayi mhaka ku si yaleya la okay but loko ka ti-report ta me a ni ri mini n'we koka ti-report ta me yi ku byela ku ri xi suke laha goes to the buggy entities anini and then yi finansiwa hi Toyota Financial Services cash nxave cash doesn't work like that. So not to the name, to the company. Okay, fine, I understand. No, Marcus was saying. Hey guys, leswi rasa swi loko ka Fonyonyo mara minkarhi yin'wana mpela the beef ti nga ku loko ka Chauke humesa like yi nga humesa maphepha laha yi fane ya back ku i cash then maka BMW yaleya hi ku very a ku nga ri nyuwani na yona mara i king yi nga na mali se hayi ku ka Chauke the beef leti ta hlupha nkarhi wun'wana okay I continue hi twa ku swi ri yini swin'wana swa mhaka ku yaleya la. But comparing, so by that time I think I know Benz 99. I know not this one really. No, since you catch, but so much of time here. Me not more for them. Talk to annually some of 200,000 like half a meter. I never said anything stupid. No national dance beside more because generally if you were to compare, and I'm gonna so okay. And normally, okay, we see you're doing so good in business. But you want me to come here and talk to I'm not in the competition with you. You are doing your own thing. You're so good. But you are too old. You are too old. Only more than 10 years. Then you can start competing. I think that's the best. Then it's to competition. If you want to compete with me, I'm still young, very young to such an extent that you can't be competing as land. You shouldn't be talking about money. Because
swi tikomba kahle u hlulekini se swi kuma ku kona I nga fika ina the next thing vutomi byi cinca then you want to come here and talk about money. What is money? You don't have money, man. Ko mali loko ku ri ku loko vulavula la hi mali I mali loko ku ri ku ka luya a nga na mali kumbe ni mara mali ya xilungu a wu na yona a vulavuli mali na siku na peni ku dya mali okay in which way if I may ask se me dya mali dya cash yi ku dya mali in which way let's ask. You cannot tell me ku dya mali loko munhu a xave ti-cement. That's your own things. It's your own business ku dya mali to sleep in a hotel munhu a posta swakudya I ku tlela I ku dya mali sweswo but hina a hotel a ni ri a ni teki trip na sweswo namuntlha no fila kula ka tlela hotel na tola tlela hotel loko 5-star but it's not in my level because I've lived that life. Ani le ka level ya ku tihani ya ku loko ni ka njhani ya makatiya u sungula ku swivona sweswo that's why sometimes when you are old wa rini va loyi mi kombela mi n'wi fonela mi n'wi byela ku ri gagaxiwa ha khove loko yi namuleni kokwani ja hayi very very a ni hava hi kha hi vona very very yi kha yi dya tihotela kwala yi kha hi komba na tihani kwala ku kha ku dyiwa swa manyanga tihotela hi leswi a yi rahaku hi swona inani I Gagashi but swo swi tikombe na ku na mina loko na ku hi analyze swi tikombe na ku kokwani ja ku yi nga yi khome mali se yi kurini a ni yi tivile but swi kombe na ku mali leyi yi nga yi se yi kha yi kurini in overall swi nga ya yi nga huma 40 something swi komba tano in overall loko va yi khome mali se yi chavisa ya yi kombisa na loko se yi na mali I think swi nga swi ndlise swona so swi tikombe na ku swi nga swi make sense in that format. Mi nga phundisiwi man mi fanele mi tlhariha magaza and I'm not competing with him. He can be having more money than me but with my lifestyle he's a small boy. It's a boy a nge swi maintain swilo leswi ni swi fambaka swona. It's a boy irrespective of what hambi o ya ka bank account ndza nga ni tlunile ka account I'm not 20 for mali na yo cash flow. There is what we call cash flow. Ya ku namhlanje tirha ni kuma 20,000 tirha ni kuma 100,000 but leyi nga ku idle ka account it's not there. Abayizisiwe. Why am I saying that? Recently I bought an R. I don't care whether mi yima na mami mina ni mpela ngita yimeleriwa la ntele ku tabula leswi ni titwisa ku swona. Ni xave R. Loko ni xava R hi ya hey yi nga n'wi nyiki peace mo a nga tlelangi mo fikile ri ankwari a khava ka posta timovha fikile ri ankwari hey Mini Cooper hey nini fikile ri ankwari hey Mini Cooper leyi xave Mini Cooper swona a yi ri na khari a vona komba ku you are in the competition fikile ri ankwari la timovha hey movha leyi a suka lahla application a phalabura loko lahla application a phalabura ka Ford yi fika yi bamba loko yi fika yi bamba application a vuya hayi nini movha nini Nautana sivona ku leswi a ni Gagashi na yi save mixo movha 1.2 million I la ku henza Gagashi baba that's stupidity to a nice level. You don't know what I'm doing dog. Anta mhaka leyi very mi nga ma hleketa la as master tika kahle na a no ze ni ku hayi swo ku impela ku ri competition at first man tino ku a yo tindlela swo ko kwani chawo ku yi landa Mini Cooper but after ku se ni vini swi discover ku a yi na yona hi ku sa a ya ha ri ku yi posta ni khoni ka swi vona ku hayi impela swi I ti-competition leswi a ku ri ti-competition then very swa ku ri khale mi nga mi swoni ka page ya yona ku hi cheka la ni kha yi posta ti-post to hambanahambana na ti-rap ku wani ku searcha ti-post nkarhi wun'wana swa hlupha yana biya but a ve kha yi posta hi swa ti-rap ta yi la ku xa ti-rap ta stuff like that nga ku 1 point something million so swilo kahle yona iyo yi nga ka competition na Gagashi overall so kola ku khanyiwa nje ku ze ku landa ti-rap ta kokwani Chawo okay a redze hayi xavi it's not a problem yi kombisa power very cash na swo brand new a wu swi kombene na via sweswi leswi tivisa ku yini never compete with somebody you don't know me u tiva hi ku Gagashi wa ka Metropolis I Gagashi wa ku va address 17 it ends there but as despite that you don't know me a wu ni tivi ku ni endla yini vuton'wini and I don't think ku na loyi a ni tiva ku ni endla yini vuton'wini ava ya compare hey na tiyindlu a Joni hi vutisa ku endla ku a hi ta va hi vone character day hayi le ni vona tiyindlu ta mina kwa hey ni I've got a house in Polokwane. Those who know they know. I was selling it. I was selling it. I've got a house in Polokwane. If I want to stay, no me like I know I not fun away. Look, no compare value and market value in Lulia. It's compared to that thing that you call whatever the club or whatever. There, it doesn't even accumulate the value. It loses the value. But there, look, no you worth 1.8 million. Look, no you got 3 years. You never can call 2.5 or almost 3 million. Mara swela wena ku byela namuntlha kwa se fane wa jaha
Not even saying anything about where I'm staying now. Because you are in competition, you're so so when that's not competent, okay, so she up in November. So and then when I want to act the victim, you're going to jealous. For 40 something years, and where were you? I mean, like, we met 3 years back. So I've been living my life the best way I know how. Without inspiration, and then you come back here, you want to act like, well, maybe you are big and all those things. Madala, no. Okay, now, pregnant. She won't take a car, but correct. In Nancy, Alana. Nancy, one hour and killer. Sis, you don't like no more. Okay, it's none of my business. So amara kan cheka la ko kwanta ku ile ka neten la mama ngezini vula nchumu to hlada post te de vone kha itsale kha ko kwanta u ke lo hi ku nyimba mir mali and stuff like that o go vulo ko alo ko kha je ta nyimba yo I business no la swa mali and stuff like that ene swa kha I posta swona I kha ku logo hi ku nyimba mir mali okay so ya ku hila ai zama ku prova swin'wana so mina kahle kahle mina ni kombela ku as master T mina ti fambela ka line ya mina ni va ni ri xikarhi kahle a na ha ku vuliwa nguviti na mani vula nguviti mina no famba ku ri ni vula ku ya hi yona yi zama ku va yi kha yi prova yini and stuff like that ma vona mhaka yi tlhe yi posta kambe na ni rapta ku busy mos hi leyi nga rapta ni kombela mi xava tiphilisi ta jealous na ta kwalano vafana vo chansa kwala ka Gaza mi rasa ngopfu proper is proper things khe ngiya ka Gaza ka kona ku kwanta ku ya I mean like since kahle ka se mo ku yivangeni I think loko yo yi buy cash ku nga ri swilo swa deposit yi nga yi bini nga yi kombisini power mali because loko yo ka yi nga xavi cash gagaxi i na system yi to fika nghena ka metropolis a yi expose ko nyimpi kahle kahle leyi nga yi sungula so yeah yi ti kombisa okay because mi swi ndla ku swi ndawutisa yini loko ni kuma ku na baki yi huma kun'wana na BMW a yi suka ka swin'wana mani ya ka swin'wana mara yo yi ri na mali so phela ni mi kuma ku yi nga tivula ku yi na mali na zangi yi lwa na yo ma vona so hey areds yi tlhe yi posta this post leyi nga fetsela kokwani cawuku loko hi ku nyimba mi ri mali even then yi posta na this image me ni kombela ku manzi na ku vula nchumu loko swi kala ku ndleka yini with my network a na ku ze ni tenga nchumu na ni to vekela sweswi ku na sweswi swi provaka ku hi yona ma vona mhaka leyiwa na swilo swi provaka hi yona mahari la I think ta vheta hi linka na post yin'wana ka hi vona la from Gagash la nga fa tsala ku wa fa papa un'wana hi tifoto ta khale papa Lorraine leswo va kombisa swo but mina ni twela ku ta today mani kha ni cheka la na hi format ya tona as you can see le live ya today va byela kwalani ni na vona la ta vulavula timhaka tin'wana vana n'wina va la ku vulavula timhaka tin'wanyana ta serious na n'wina veri ku na as you can see mashuku la imbale ntangu ta blue na xikipa yini xi na shirt ya red ya na loko hi cheka hala swi tikomba swi fambisana tano na ku hala ku mbaliwe sweswiya so swi tikomba na ku swa today loko ku ri a ni fiki ni yi analyze a ni ta ku it's today loko swa matcha exactly the same hi ku twisisa ka mina and stuff like that la hina wo tiphini bo yo nghena i byela ku I muntu wa ungani namuntlha wa yo tlhenhle I muntu wa ungani a swi fani no xavisa leswi a swi fani no xavisa lexi cinci lexi a ndzi diamond wa ku mina cinci leswi cinci leswi i byela ku ni ndla mali muni hi siku tiraka I muntu wa ungani ni kha ni ndla ti-live ni kha kun'wana ni ndla ti-video tinene kun'wana I muntu wa ungani lowu u nga phikizana kokwani Chauke I ta fika ndleleni jiyela n'wana mhani mi hi pumba vuloni leswi ndi nga ta ku swi kombisa hi vakulukumba ni la ta ringeta ku kombisa yini gayisaneni a ku na mali ya le Joni a ku na mali ya le Giyani mali I mali ku ni yi tirha switandini or ni yi tirha kwini does it matter leswiya swa ku veve ku na mali ya xilungu ku na mali ya xikaya a hi sungula ku swi twa ni heli no va loko ni tshama ni ku ni ku loko nga na xo byela munhu xona wa ta nkarhi wun'wani wa tiva
hayi loko hi tweni kokwana Chauke hi sayiti ra yona mara mina based on my analysis loko ri mina ya borha swinene like each and every day ha swi tikomba mali yona yi nga va yi ri kona in overall but based on my analysis loko ri impela those cars vele a ku nga ri ti-cash in a way yo a ti nga ri ti-brand new it means yi nga va yi ri in partnership ka his business ya titiraka because loko ri impela ku ri yo yi ri one like this mhaka leyo borha swo a yi ta yi chavisa ni swo se ku hi lembe leri a yi ta va se yi ri hingo se a yi ta ku karhi na ko billion phela yi borha every day mi kuma ku minimum khe borha 5 so leswi ni swi vonisaka swona ku hi sayiti ra mina so yona ni nga vula ku ya yo yi na mali in overall yeah but a swi nga ri na need yo yi la ku compete hikuva va koho vanhu va mali mi kuma ku va lo hi swikhokho swi kona I'm just saying you see so hayi ko unfortunately tinyimpi yi sungurile and yi ta hlupha because swi ta hi expect rapta mara ku xo yi xava kokwani fonyo a ni nga ku xi na power hi ku ni nga chava sweswi a na ha ri ku chava chaveni man after details ti nga huma a ri ku xo humesa rapta a ni nga xi chava kokwani fonyo wa tiva i mikhalabya loyi ni mikhalabya mina mara loko ni te ta me no va jantiyela no va jantiyela leswaku ni twa kahle ni twa mali ni twa kahle jantiyela phela ku na ku va jantiyela hi kuma ku a wu na nchumu wo chasela vanhu laka social media hi kuma ku i chasela vanhu lava va nga hava ende navo vanhu lava nga hava va boheka ku khongela hi ku a ni va twa ingaku wena hi wena se ngonya hi leyi respecta lexi a ndi hi lexi a ndi hi bodlele mina ne a ni xavisi lexi ni tlela ndini ni ndla leswi gagaxa ni yena i tirha le 17 level tani swi hi swi tivaka in overall mali yi ndliwa leyi ya na swona swi ndla ku tlhela swi swa kombisa ku swona ku hi gagaxa ku hina ho tiva leswiwani ntsena so in overall ya yi chingi swona kokwani fonyo maybe kumbe xa yi nga yi swi languta hi line yo yona diamond wa ku maybe a yi le ku ndleni ka profit so I don't know. When I figure out the expenses paid running the businesses, so I don't know. So yeah, no, you 17 I can enter money in overall because unless I'm going to rent, I'm 70,000. So yeah, it come by enter money in overall na yona, not the commission did I and I think I go on. So you go no overall to know about the commission. The go on for your this. Nga ni wrong but ntwela ku no yi nga endla hi ti-commission because twanana la yi ri siku na ri siku vhele la let's continue more than 10 15 you see more than 10-15 balls hi siku so ni twela ku loko ku ri impela ku ri business ra yo ri yoxa swi ku yi ta yona mali yin'we yo chavisa a yi rhurha no rhurha ka xikokwani wa rhurha loko ka ti-level teto a yi rhurhile mi kuma ku se yi na yindlu PLK sort of I'm just saying a ni sweswi guys sweswi ku loko claim ku mali yi tele so na mina no va ni kha ni nyika opinion ya mina ku himpela loko ku ri swi correspond a swi ku yini you see hi leswi ni swi twisisaka xiswona me But when you talk about like a piece do you think that young woman I love you then let's ale ya hluphanyana ni langutiseni ale ya hluphanyana guys I don't know leni kombela ku leyi ni nga na opinion mhaka leyi ya nyimba leyi maloko kha ni languti hala a swi tikombi yi ri kona kumbe yo va ntsana okay sorry okay sorry I'm sorry mse mali ke kumbe u lava ifika avongola hikuva a vone ku ina mali wa vona ku then it's something else something doesn't add up there so bari yale swilo swa mishile ka idling and then I'm still idling on the issue of Baki and the gun what really transpired on the Baki after loko yi win from loko yi chasing loko is yesu swi famba ku what really happened ngayiveka on hold here because that one is very sensitive. It's very sensitive what happened with the Baki and the gun. So ndayivekisa sweswo if u ready ku la ku argue na me and ke nga na ku wena wendla life ya wena undla wa vula kumbe ya ka next ta kota ku tibutsana kahle tani ku n'wana tsala leswi n'wana ta swa swiphuvi ti nga ge gun a ku ri ku kumbe hi loko ku ri na yimhaka ti ya ka next ti ya hi ta fetsa mhaka ku singe heli mina ti or loko swi tsandza ka timhaka teto ti kwapana hi ti-bank balance once hi nga yi mali ya ku namhlanje mali munhu i ya ka bank balance ya wena mina ya ka mi bank balance ti ya ti langutana vavanuna hinkwato tani ku nga ku loko computeni ku mali leyi nga na i nga va ri cash flow mara ya bank balance a wu na yona I'm still emphasizing on that 100%. I'm not even apologetic about it
So you can yesterday and then in a year, then you want to claim that you have got my man. Jiki. Logo, I'm not was me. My relationship runs up and at the same time, with my level of living, you don't come anywhere closer, not even quarter of what, even what I've lived, you don't even make quarter of what I've lived. So, you got to take a chance now. By saying, I don't know, Malibu, young and I look away, come 100 rand, Unkalo, Anga Hava, in a man. Logo we come in 500,000, Kado Anga Hava, in a man, but Mali not to wash you, can't say that's man, we no money. Scott, I got a bag and I shall move from Lamo, but Blanca was Steve. So I don't do those things. So guys, Minga, and let me take a masai, but we're tired, everything. Money, Jamal. So, Kunanda Jamal, lovely. Okay. To show Kumu, Angola, Kumaka trend, and he can do anything with Kumaka trend. I am doing a resort here. Every time I go come in 10,000, being out of Legachu, I take worship one Bambi, what abuse you are to get them. I want to go in, and then I need, I want to go to Kulela, Ukulero, with 6,000. Mara, I don't blame Skolo, Karawan, I shall come Ishakunikamun. Between what you have to say and what you shouldn't be saying on that time. You are dealing with such a serious thing. I'm fine, and you will like a game maker. Sembale na ti client and get code. Say jealousy. Jealousy ita dlangwini wa yona u ta tshami ku tse nga wo ku thoma mpupura la ndhaku ha. Kuna swin'wana swo isikela munhu anga lwi na wena. Jealousy yi ta ku dlaya. Yi le ku teni rapture n'wana man cash. Ya lembe riri. Double exhaust. Yeah. Na GR Sports se no mbyela swikoho swilo leswi ni vulavula ku hi swo a ni chuhangi ni. A ni chuhangi. Ni vulavula hi swilo leswi swi nga kona. So wo fa ihlantswa mbili ya le ya mavondzo boy. Kulumakanyana le mbilwana le la mavondzo. Hi. Okay. I don't know if I'm on record. We are at the GR, not the rap this year. So they worth here over 2.something million. Okay. Ngaxichava ku konfonyonyo. Ngaxichava cash. Kunga ku ya ta switori from Gagashi a lavisa ku mo ka cash. Ngayichava kwala. Because so to come every time mali, le tramali. Enga ku ina vanhu lo tshama, hayi loku ndleka nchumu. Oh my God, we're doing better, very better. And Shaba Metro Police song because that's job security to me. I'm getting taken to Wamina and still Shamzu. Now, when the track at the higher, I can look what to Kabanga, I seen what in Yela Subrumania. Ilem Sabin. So I have it does make sense. But so point I mentioned and I say it live like Gagash. So it's like it looks like what chest to car and stuff like that. So in overall it means maybe Nanto Marelli like Shava GR na Repta like the Sana Gagash look I maybe take a Shava a track. I don't know Shambataman and no such because in Gatafaman but maybe because you invested that towards that side if I can own a show in overall yeah, because the company shop what the for Rio a room one maybe or manga the restriction for various reasons. Okay. Because he said a lot of shit about even about my wife. I said, hey mama, I 1, 2, 3. I type ya wena and if you type ya wena look magale in so much call. Say please look alona me anga oshimwa lona na mgo Gagashi intle inga fuku mara yini we then you lose it wo Gagashi ngini Hasan he Gagashi fika endla a claim here ante ku 10 years yako hata report kwa Master T but let's see what he's saying. Ndabona khabe khale khale ku hinza ku ela 10 years kana ku hinze kule afa aleni for the ndeka le loku komsa ku loku itwe ngabe ndeka le ya wena ndabona ku hinze ku tsana pimo etablo tsa bakanywa ngabe lo yima 5 years around the 10 years telo cause I know the competition am wa u swi tivi loko me no loya ke vanhu va nyika mali a u swi tivi
ku kombela ya wa ntiva mara we a wu ntivi a ni loko munhu a ta ka mi a tlima ku hina mali ni na n'wi kombela ene ni kombeli ka n'wana n'wana ni kombela ka loyi ni swi tiva ku loyi na mali loko ku ri ku we me ni tshama ni tlima we wa swi vona ku i swi va kwini we i tlima kwini hi mara a ni tshama ni ku kombela mali wa yi vona ku difference va kwini hi ku ni swi voni loko hi kona mara lava ni va tiva ku va na mali na va byela ku ni tlhaveleni cause I can see ku ri leyi kona wa swi lava ka mfundhisi a ni mfundhisi a ni moxi ka nchumu la mi nga fambi moxa mfundhisi mi ku haka kaxi loko mi te mfundhisi la ka mfundhisi a n'wi vula ku mfundhisi yi tlhaveleni then ku na se ni tlhaveleni maboni ya mina yi le ku ni tlhaveleni hikuva a swi vona ku yi kona mara we i ve na yona even before ku humelela swilo leswi a ni tshama ni ku kombela mali ku komba a ni rivele kambe ku thoko na vo Dinkuna a hi vanhu va huwa eximara nkarhi wun'wana na huma mali kahle ni twa loko a yi fambi ngopfu na huwa mani vanhu va mali no vula ku a na ha swi twa na swikhokho ni nge va vuli hi mavito ku a ni vhela hi vanhu va ti-social media I'm just saying ku swi to ku mina ku loko yi tele like straight a yi famba na huwa in overall leswi ni swi vonisaka xiswona so loko ku ri hi mpaka kokwani foni ya yi na mara ni tshemba ku yi ta yi kha yi ri busy on social media ma vona mhaka leyi I don't think so hi leswi ni swi vonisaka swona a mina ke tshame ku na mali loko hi ri kona loko guys no vula ku loko i khome mali nga ta ka social media ku na mali ta n'wi nghenela vanhu va ku roba you see loko yi ri kona mbele okay okay ni swi voni ku ti-chance wayivo that's the difference phela mina na swi kota ku vona laha u nga na mali ya xilungu na mali ya xichangani ya xichangani yona sorry mi nga ni niki sweswo a ni yi laha mali ya xichangani se ka gaza vuphukuphuku bya bya ku loko sweswiwani hi kumbe ni nwa istropes wun'wana i nwa black label swi vula ku la nga na mali hi lo a nwa ka istropes loko wa black label swi vula ku nga na mali ku vunyopfi swi sweswo tlharihani pfuka taki pfuka wena i nge vuyi la yi ta vaviseka so i nga byeli hikuva mani va ndla ti-300k hi siku lava i va tivaka va yi printaku se na hina ha yi printa mali ha yi printa swa fana loko va ku nyimba cawuke xi ku mali va ku nyimba cawuke xi ku mali la i le the end n'wana mani hi le the end ni nge tshiki ku hlayisa sivaro wa mina ene sivaro wa mina ku va va tshama muti wa mina a swi vuli ku vengeka va nga nyimbisiwi van'wani vanhu ene a ni nge ti u ri nda sivaro wa mina mi fana a huwa na van'wani vanhu ku va nyimbela muti wa mina is not a problem a swi nchumu sweswo ene a ni voni nandzu ka swona hi ku i munhu na yena se wena a ni wo va munhu vhele ku na vanhu van'wana a yi phikizana a swi hambanangi na kahle mani a na ha ri type yo phikizana na genge a sayitini guys ni twa ku nandzika why ni laha ta hambani bokoloka me ni twa ku nandzika munhu la twa ku nandzika nga fanelanga rasa hayi loko kombisana ku nga ku ri na ntiyiso wo karhi ku hi yona as you can hear kona kokwani Chauke hayi loko kombisana ku nga ku na ntiyiso wo karhi a ni ha swi twi so yi ri a hi yona like in over ni twa message wa yena in over yi ri a hi yona ya swi kaneta okay ni twa ku nandzika and ni voni mistake hambiloko ri ku a swi ve the way luyi sivara makwenu wa mina ne ene Xitsonga a ni ta n'wi teka na loko ri ku a swi fanele ni n'wi teka mara a ni nga ta ni nge endli sweswo because ni tiva mehe ku ni ya ku ni suka kwini na yi handzela vutomi bya yena na mina handzela bya mina ku va yena andla leswi a nga swi endla endle hi sayiti ra yena kwalomu a huwa kona i swa ene i right a ni n'wi soli na age ya yena yi pfumela leswi a nga swi endla kwalomu a nga swi endla se a swi vuli ku loko munhu a kha tshama mutini i nandzu a ni voni nandzu ka swona a ni voni nandzu ivile hambiloko ka gaza mo boha xikungu mvumbuluka la ku salako ani hayi okay video kosi yaleya ni zamile ku yi refere ku yina ku yi hunguta hala na hali yes nga ni nga vulavuli mali na siku na pena u na mali i ta vona hi ka vatirhi va wena van'wana hayi kambe loko u vulavula i fanele vula ku king na mali except ka gagashi loko i vulavula maphela ya lama me ka mina a wu na mali me famba ka xilungu ni bayisisiwi va fana teka 20 stars lama city a se ngendeni samari guys me video loko zile hango swa bora now you should be focusing i ku na event emidlivela mi kota ku hakela vanhu event a va se hakeriwa tinhlamu leti mi fa hakeleni to tlhavani mali va famba va tlhavela mi teka mali yaliya ya business rela rin'wana yi sustaina leri n'wanyana yo mane hey wa mi tlhavela yi nga
hayi hetiseni kwalo swo ndzi loko na mina na fire or something because ndze ku yi vula point loko ni twi na ku like that diamond walk a yi le ku ndleni ka profit like it's just running for now lero swo ku yi maintainiwa hi mali yala ka sayiti ra mati just mantiko haridzi kokwana yi le ku raneni ya yona ku hali swi hi nga ta swi endla but swi kombela ku like a yi ri ku fambisiweni in a way yo yi kota ku ndla profit in overall ni twi na ku va ku ri a loss loko mo hi ku calculate ntwena ku it's a loss and stuff like that so I read sesimi sasekini ko va khale mi kha mi hloma khale mi kha mi hloma wisani sesimi saseki ngopfu ko va khale mi kha mi hloma wisani madawu mi saseki ngopfu mara khale mi kha mi hloma sesimi sasekile mara khale mi kha mi hloma wisani n'wana mani wisani khale mi kha mi hloma wisani